Fatalo fatu ila ufafong anga Samoa nei fo eso fo malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei yaso. E lua komitia tina o Samoa le ufaali latu langlango e whaititia sa wanga ilu tatu lalolangi malona sio manga o tinao le fio anga mota ama tinao le fio anga potasi falealili. E pe ona whaamatala le tamaitai palangi Kate mai Britannia ile so forele na te nei le so valua Novema. O komitia ua whaitaulia ai Samoa e avea mamotu mua ile lalolangi ua whaatuina ile ploketi lea o le whaaliliu ele po o le whaalelei ele o nappies po pampers matue maua mai ei tupe. Peitai o le taimi nei e leise tupe wa maua o lo o iei le ploketi ona tūlanga tau amata. E pe on tātou mo le mawina mai la asanga wo iei neil komitia pautasi wo iei pusa whaatawhawha pe wha ile wha futu whaatawhawha ia tele o pusa lau papa na whau lau iei vau pe ama le ono i nisi le mawhia le vau. So atu iai ma pampers wa umona wha o ngai tamaiti. Lulu atu iai le vai wha apitua o le swa vai, o le vai auli, o le vai sami, o swa susu ma le vai mai lea leisa. E wha susu ai lunga o le pamper pala lea, ma toe ufi atu i vau, ma toe wha su atu le vai vau ia wha apitua, lea ma ufi loa e wha tali mo se masina po le sili atu foi. O pala e maua mai ai e wha o ngā mua wha lelei ele. Peitai o pampers o au maia, ele poloketi lea ia potasi ma motaa, o lo ngausia whapitoa mai lava le whale ngausi o loa, o lo isaina, o lo taula mua ai le Duchess of York mai Britannia, Sarah Ferguson, ma leu ngali i fo i mai Britannia. O lo whapaanga, ma komiti ua tamua iai poloketi i Samoa, o se whaataita inga ina ia pū lea le leo tote iai pampers i le Pasifika. Ia la tau sosu enga whai, ma wha maunga, e tolu 2% o ota ile Pasifika o pampers na o lo ngausia mai plastic, o lo toi ta fia atu ile sami, po o lo fola i lau whanua. Ile mole maua keiri, o le tasi vai tolu o la apisi il Pasifika o diapers, ai tele se suinga, pe a wha muta le na wha le tonu. E pe on lato au mai ai diapers wha apitoa nei, i whale komitia po tasi ma moata. Ona toe whaatau lea komiti na ia lato tina. E tofu fo'i le whailele, ma le pakeke ave iai, e toe whaafo ia nei diapers palpala lea i whal komiti, o lo o iai pusa ia e ngau sia il palpala. Ma whaatutumu ai pusa, ua whausia whaapitoa mo le ngau singa o le whalele ele. O le la sanga le na ua iai, ua maua whaaputunga palpala. Peitai o iai fo ile mana onga, ia mawhai ona whaatuwina lava se whalenga o si diapers il Pasifika. Peitai iai fo isi o loa ua tulutilo iai ina ia mawhai ona ngau siama iai, e pei o pampers o tangata mātutua, ma pepa tali mai o tamaita e tulou. Ai ua amatai i diapers o tamaiti i le taiminei, mai o elemeni uma o loo ngau sia ia diapers e liu palapala, e loo ngau sia mai fo i isi mea whanatura. Lo tele foi ia le kasava po le masoa i Samoa ma le Pasifika. O le isi le nā mea mawhai ona ngau sia mai ai le diapers e pe ona ta ua Sarah Ferguson. Inisi o tala e manatu le sui o malo o whaatasi leo lo o i Samoa, Marcos o Relana. O tauan toi tanga i lo tātou i tūlangi e mai se ai o Samoa, i le whaonga ina leo vaila au e whanga i le vau po le Paraguay. Leo lo o whanga ma whaonga i whaatoanga. Wa ia manatu, wa tatau, ona vava ai inisi vaila au, e le te le so lato wa fianga, ma inisi whainga e saunga le mu, mō whaatoanga. Wa ia manatu foi, wa tau lava na tau fial whaatawina mai o nei vaila au o ona, ma ona i toi whaatawana wina, le tunu u lato te whaonga, ai ia wa o le lei i lato i ona i tu onga, ma le matu ia e a fiai o lato soifua. O whanonoanga le li o Marcos o Relana e peo na ia ta ua i tu stala le whaingo le vai aso. O tunu o lato te ngau sia nei vai la au lato te le o whaonga ina. Ona o lato manu iso i fua o lato tangata anu. Ai le o popole i lato, iso i fua o tangata o isi tunu, wa lato whaatau atu iei nei vai la au e peo Samoa. O le mea sili, o maua i pea lato tupe. O le si whawhitau li na ia mai tawina. O le tele na ua o company whaatau ta avale i Samoa mai ua maua lunga lava le numero ta avale whaonga il tātua tunu.
Na ia sauno o pau taavale ma tōtonga o taavale, pe ale toi whaongaina o nisi nei o tōta e Leilua e Samoa, pe whapewhia ona tapena ma whaititia. O lea fo iwa au mai e Samoa o taavale e whaongaile elektrise po le electric vehicle. E iei waila au ona e maua mai ai, mai o le fesili, pe ua lava tāpena Samoa i nā awhianga. Na ia tā ua foi tustala. Ua tawau ina lilofia Samoa i o tōta ese o oloa elektrise o oloa unga o suau umai masini ma taavale wa leenga fatia ele vaenga e whaamautu i ai o tōta i tā whaingata o na whaatafuna i nei o tōta. O le tū mautinoa lava e peo nei e talano lo tā pena pia Samoa e fo i al whaafita auri le nei. Ai, ele o se ngā ruenga e whaito atasi le malo o Samoa e mana mia le mala malama o tangata i nei a fianga mai whao sofia ai ia manatu e whai ala tō whai unga le lei i le whao ngā ina te tau nei o loa ma le whai tia o ia o tōta. O le tū tā ua ma a fianga nei wa mori mawina e le sunga mako o re lana mai lana sia singa o tātu tunuu o le ata pena ai lana fola sanga i luma o le fono tele ale komiti mo whaamanuyanga whaamai o tangata soifua o le awhaia ia se tema o le tausanga e lua o lua lima. E to alusfu toru le whainga ruenga alvaenga o whainga whaiwai i nei Samoa, ma le to tolu mai Amerika Samoa le wa mawawa noe whao popo ai o la tau to mai. I mea tau le whai mea tonu o le sao ma le sila fia i tula fono o le sami. O whaatupe le ofisa o le ambasa o Amerika i Samoa, ma tā pena le mtanga ruenga o whaatuanga mwhainga whaiwa. I le whapaanga ma le SPC, the Pacific Community, ma le UC Law SF po le University of California, le College of Law in San Francisco. Ma awai i lea o onga tangata whainga ruenga ma le ofisa o lawyer sili o sui mai vaenga o ngā tai whale Amerika Samoa, e tutusi ni tula fono e pui pui al ngā tai whale o Samoa. Il whamtalanga whala wa i tele le maf o ta uai e lona ofisa sili, o le tula fono lava le me whainga ruenga e na te whaia suinga, e suia ia mi o ngā tangata pui pui ai ngā tai whale malanga oa ma mawai e tūpulanga o lumana i se ngā tai whale la fule mu. O le tusinga o tula fono e tele me mana o mi ai e peo le malamalama i o tātou sami mai a o lo maua mai ai si o manga mo tātou tangata ma le tamau ainga. Ma o le sil nai tū o lo vai ai a o onga whai o tā uai lunga i tū ma ale o tula fono Samoa e peo le pule aina o whai ngā whaivalu o ta siono o ai ingam tula fono ua whaatati ai, ma vai fo i isim ta upo e pei o le tutusa o li imatama i tai, o anga o asa uma male ai a ta tau o tangata, e nofo lata i le sami, ma wha moe i ai o lato so i fua. Ma ta o ai el suel malo a Amerika, o avele lato lango i lea o onga e le mo na o Samoa, ai mo le anga inga i luma o le ola o mea ola o le sami. Whaftaila whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.